Talatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na ti agasawa, rumbeng agkinkin naawatan da, tapno agtultuloy ti panagsaya at ti pamilyada. Tampok ditoy programa tayo. Kas Talatibyan! Ay, adita, kita mo tilangan dito dakkel asarming. Magustom ka di madladay tapukis mo? Ay nawan, kayat ko da ito'y ababa nga style ti buok ko. Tawanin oras ko agsagaysay. Ay na, kastalatibiyang, nakasano ka, busy ka akanayon, kadagiti anak mo. Kastamatan ka ni mister mo. Ay na, pudno da ita. Nagrigat at talaga ti plain housewife. Ay na, kastalatibiyang kunakaruan. Kadahuyan daitan iti misis. Isu nga rod sinirbisan kalaangan iti balayon. Taamok nga awan-wayam amapan iti parlor ko. Ay na, agyaman ak ang. Oy, awagan nakto ay tun kasapulan nakmanen. Umayak nga umay. Tani, malaksid akimita aken ka. Kat ay na, bongganis adi, ti pamiryendam. Naglaing ka man nga agluto si ka. Sika at talaga. Ay, sigurado ak. At ada ma in love ni mister mo. Ta malaksid analaing ka nga agluto. Pimintas ka pa'y gapo iti pukis mo. Nagluto ka magaway. Simangpot ka gaya man lakay. Wen, nasapak ang naglutong. Tamasapa mat amaturog dagiti ubeng. Tapno masapa dan tumot amariing. Anya luluto nga Si daan dua aputahe da ito'y adobo a karne kanatang. Anya? Do aputahe ti sidain tayo? Ay, naggastusan nga Ay nalakay, nalakatin natin ita. Ay, na. Nagpapukis ka, Mike. Imay naksinerbisan di kumarik abakla. Ay, sos. Manumanan nga tinagastos mo? Na, tagungot kan samot ten lakay. Ay, nagrigat agbirok iti kwarta bakit? Day talag, gastos mo ter aramidan. Ramon. Gastos latian mo ma. Ay, agtipid kami ta. Linda! Naglamis unay dito silid ta. Iyon ko di aircon ta nagpudot. Jak makaturog. Di mo pa'y amo mo agtipid. Ni, api niya inidip mo di aircon. Agpapada kay lakadag iti anak mo asaan na nga amo ti agtipid. Anya ti inaramid mo ijay silad dagiti anak ta. Ay ka, inidip ko ti silaw akin electric pan. Ay agasam. Agpat-pat nagayam ti panag-electric pan da. Kat, nagpudot ti panawang. Imbagak, asa na mabalin nga agpat-pat nagyay silaw, tanangina ti kuryentay. Ay unay kamitan Ramon, amumat nga ubing pay dagijay. Di da kayat ti maturog itinasip ngat asilayd. Ay aguli makan. Tasan asikati marigrigatan nga agbirbirok iti kwarta. Hay, lukatak man laangan dagiti tawa, tapno adda sumrak nga angin. Ay. Apay alukatam. Kaya't mo sumrek amin dagiti lamaw. Addan asa anak ang makaturog. Hay, ijayak man laangan salas a maturog. Hey, sursuruin nyo ngamin ti activate. Nagrigat ti agbirok iti kwarta. Uy, Magda! Ay! Erlinda! Ay, kumusta kan? Ala! Nagbayag asaan ta anak kita, ha? Mun nga Ruth, ay nakastilat ta full-time housewife. Kat, manon nga ti anak yung kan ni Ramon. Talon Ay, aya! Sana bali tablong kalatamat. Kaano ka nga agsubli dya office? Ay na, saan ako nagtrabaho? Tapay mo't. Kadamot ang trabaho nila kay ko. Ay, dakol siguro ti sweldo na niya. Iso asaan mo akayat ti agtrabaho? Medyo, kadamot ba si? Ay, alam ti cellphone number ko. Tanukas pangarigan kayat mo ti agsubli iti trabaho. Awagan na. Sige, kuntakin ka, numakapagpanunuta. Ay na, Irlinda. Agsubli kakit din iti trabaho. Apay ngay siya? 5 dagiti anak ko.
Ipapilit nila kay ko asaan ako nagtrabaho. Hanggang, hay, jak kaya tagtali na adlang ijabalay. Taad-adda abo makutak. Ang api asikat yung makipalpalingke. Sa anak-anak ipalengke. Napan ko lang siningir jay gayam ko nga daotang na ditoy. O sige, ingka agpalengken. Basta, agsublikan to ijay office. Mayat itan ti baro ang manager. Naan-anos ngam jay sigod. Apay ta nagadumot ta ginagatang, ma'am. Na, ginatang ko lang ang dagiti nakalista. Agungot ka manan. Kasano jak agungay? Gastusin mo't ang mamimpinsan ti sweldo. Kasapulan tayo amin dagiti ginatgatang ko. Manaw tinabati iti inyawat ko kung kasweldo. At dapay sa nga ribo, pang-allowance dagiti ubeng. Sa karibulangay? Ay, unay kamutan Irlinda. Gastador ka mula una yan. Ay naag-drive kakit din ta ni traffican. Pumanungat kakit adata dito nga ti dalan. Pare, biyernes ita. Sumurot ka kadikada kamay. Apay, sa dino ti papananyaw? Aglang ay tayo mapantayo lang uminom iti beer. Kastala ti biyag Aglang ay sagpaminsan. Sa bagay. Sumurot ni sir. Isu ang sumurot ka batan. Ay, sige. Ibagan no sa dino ti pag-iinuman tayo. Ta sumaruno Ay na, agyaman pare tainyawid mo dito balay ni Ramon. Nasobra na tinaginom. Isu asaanan ang makaawid. Ay, wen nga rod. Iso ajak kayat nga agin inom iti sa bali a lugar. Tadi nakabailan a kontrolan ti bagina. Basta da kami nga office mates na ti kakadwana. Awan rumbeng apagdanaga, maray. Safe nila kay mo kada kami. Ay na, agyaman manen Ay, awan ti chicks ni pare Ramon Ibagbagakon kan ka. Naginom kami lang talaga. Ay na pare, awan matipang panunutag akasta. Irlinda! Hey! Umay ka man dito! Apay ayan. Ayan, di walit ka. Nakaparabaw di talamisan. Iyawat mo man. Ay unay kan aya. Di ka lang makatakderan. Dayta. Na. Apay ngay? Apay nga niya. Ay. Awan mo pulos kwarta ka. Kasano nga awan ko nam. Jak inukag day tapitakam idinaalak di tabulsam. Basta imparabaw ko laang di talamisan. Ayan nan nga, di 5,000 akarga ti wallet ka. Ay. Awan ti 5,000 na dayta. Ay, Irlinda, di naktaktakawan, nay. Na, pabasulan nak anangala iti kwartam. Kaano intulod na kajay kumparim takas tauna ya bartek mo idirabi ay. Apay, di mon malagip dagiti binaybayadam ijay nagiinuman niyaw, Ay, salbagabiyagan. Naglaing ka nga reklamo agastadura ak. Ngam sika, gastusam ti 5,000 iti arak laang. Ay na, pare. Di mo ngamin kayat apartapan idirabi Nagbuluntaryo kang agorder iti arak. Tas ikati agbayad. Kastaya. Ninayunak pa ikit di adya binayadam ijay naginuman tayaw. Ninayunak iti 1,000, jay 5,000. Ay, apay nga tawa mo, malagip ko nakasta. Sabagay, kastahak mo't numaminsan. Anong saan nabali pare? Agswildo tayong tumanin. Ha? Masukatan to ti kwartam. Nya dagito inyawat mo kanya ngay. Damagampay lang. Resibo adagita dagiti nasken abayadan. Ay, agasan man dito Kuryente, 2,500. Danom, 500. Ni, apa niya dito Internet data. 1,500? Ay, pangalan nga iti pagbayad ka dagito Iso nga rod nga inted ko amin kan ka. Diyak pa'y awat di sweldo. Adan pa kaibayadan na. Ay sus, manulangan nga iti mabatay. Kat, apay akitaan nak nga iti kasta. Gastadura kan tumang amin. Tila gagatangan.
Di mo pa mumutag tipid. Tanya ko madaytoy, Ah. Daytoy may sakaha sigarilyo, agas gastusam itinaldaw. Bisyo day taramaun. Siya, ada ka di bisyo. Asino nga ta daytoy umawawag? Ay, song batak man. Hello? Hello, Mare. Ni Erlinda daytoy. Oh, si ka maggayam. Kaya't kung trabaho, Mare. Ah, ay kasta mayat day ta desisyon mo. Kasapulak ti kwarta. Katwan mat ngamin. Saan mabalin ang nakasanggir kalatan kan nilakay mo? No kabailang pa lang matiag trabaho. Go! Wen nga rod, Mare. Sige, isaganam dya application mo. Tainton bigat, endorse kon ka ni manager. Ay na! Si kamat gayam doon niya. Anya ti masapul mo. Friend, papintasin nakman. Tada na patig apapanak inton bigat. Ay, sure Alagtugaw ka na. Thank Dayta. you. Ala, imatidug man ang tibuok mo. Kaya't ko jay sigod a short hair. Apay, ag-date kayo kanila bidabs mo, ha? Saan? Agdidit kami ayay tiday jay. Ay, ket, anya nga ti papanam. Nagaplayak iti trabaho. Ay, mayat back to work ka, donya. Un nga rod. Kaya't kumatindag trabaho. Tapno maadaanak iti income. Ay, no at the work mo. Dito'y kalata parlor kung agpapintas. Saan ka amabalin amapan iti sa baliwan? Wen, di ka kadimadanagan. Awisem kit di amin akatrabahwam. Ta dito'y dan parlor ko nga agpa-beauty. O, libre kanton iti manicure, kan pedicure no maawis mo ida. O, di ba? Bongga! Natararamidan. Agplan-plan siya. May, saan ko ay uniform ti plan-plan siya? Pagbadok inton bigat. Mangrugi akon nga agtrabaho. Anya, nagtrabaho iti anya. Ijay office, asigod ang nagkapwa. Agsubli ka man ijayay. Pinag-resign ka lang rod idin. New management, mas dakil itan ti sweldo. Saan? Saan na mabaling nagtrabaho ka? Tapay kumasaan. Apay nga iparit mo. Plain housewife ka lang, Erlinda, Dito'y kalabalay ang mga sikaso kadag iti ubeng, Nay? Saan amabalin? Plain housewife? Ultimo pa nagpapukis ko, kaguram. Ay naramon, nauma akon amang tip-tipid iti kwarta ngayaw awat mo kanyak. Ha? Takada sentimo, birukam no sa dino tinangigastusa. Ay, adakan, ay na. Welcome dito opisina. Agyaman na, friend. Dito iti office ta. Ay na, nagpigsamot din ti aircon na. Maikawa ka laang. Oy nga rod, saan mat akastoy ti set up na iti. Adon tinagbaliwan na ita. Umay ka, tayam mo ka kadagiti kabarbaro akatrabahuan ta. Nay, agawit kan paray. Wala tayo mawag ni bakit ka. Ag-overtime da ka na. Iso masapol ang masapak nga agaway. Inak agluto na paray. Anya, ay, narigrigat sa ita, Taadan trabaho ni Mrs. Mau. Sika pa yung ti aglutaw. Huwag nga rod. Sige, agawid ako. Saan ka sumurot ije pag inuman tayaw? Next time to. Ay na, agyaman kami kan ka, ta pinapintas na kami manan. Ay, da kami, ti kapintasan ijay office mi. Ay, basta da kayo, mga madams. Agsubli kayo, dito'y parlor ko. Wen, Ay, Erlinda, bagay kumot lang dito color ti buhok ko. Katun bagay mo talaga, new look. Ay, sabali talaga no mga opisina ngamin. Dapat napintas kan presentable akanayon. Wen mat
Saan akas la idiim may naksinervisan ijay balay mi. Ay! Wen kaya! Nagatidog ka nagpuskol ti buok mo. Saan mo sapay amasang masagsagay sayon? Amom, inapanak nila kay ko iday. Os! Apay ngay! Ay na, kitjay nagastos ko kanua nagpapukis. Ay, maawatak itan. No apay ang nagpursigi kang agsubli iti work mo. Now I know! Ay, daytoy ti pagmayatan na no ada trabaho. Makan mo ti kayat mo, kan maaramid mo ti kayat mo iti biyag. Pudno day ta, friend. Kasi ta, adda ta dito super classy a restaurant. Kanen ta danyaman na kayat ta kanan. Kat, regaluan tamot ati bagbagit. Isumat. Isu nga ag-selfie taman kit di. Ta i-post ko man iti Facebook ko. Ay, agure ka mo ta. Agri-touch ta pa yung mata. Ay, wanan niya. Lakay, si kanton ti makaamong agbayad iti kuryente, tani, awan wayak ng agbayad. Ay, oo na. Edad mong kanyang tipagbayad. Data, si kanti makaamong agbayad iti internet, kandanom, tasyakmutan ti makaamong grocery. Mayat gaya mang. Ay, wala. Oh, saan ka itan nga umanungat asi kala amin nun tagas gastos. Pasensyaan ako na ba kahit? Addan bukod ko asweldo. Barang makaurnong tan iti pagpatarimaan ta dito'y balay. Ayun gaman niya. Nabayagan ang plan-plan wunta day ta. Saanin nga aging galaang iti plano ti amin. Matungpalon, lakay. Ay na, agpay sugayam ti balakad da bakit? At ti agasawa, rumbang agkinkinawatan da. Tap nagtultulaw iti panagsaya at ti pamilyada. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti agasawa, rumbeng agkinkinnaawatan da. Tapno agtultuloy ti panagsaya at ti pamilyada. Tampok ditoy programa tayo. Gus Talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Gus Talatibiyag. Agyaman kami, iti inkay Panang Tarabay.